The Post in Nen Kut Kanin Tlai Chan Na, Thawngchim Kulili, Nohawng ni Hlei Ni Zanlei Thawngchim Na Kan Thok Chan Zanlei Marat Fambol Kase. Chin ram palewa khopia SSC World Cup ni Vanlong in bom an thlak I ngak chia pakhat nun nak aliam pina ngak chia pakhat hliam apu tia thei ase ni jan February ni lekha Zanlei Sumilan pali le minisom le panga a SSC World Cup ni je fighter pakhatin voi ni bom an thlak pina se metal he ka da unak an twa tia yakhan dal kap e ni an than Palewa pengchu yakhan ral kap ni an uk changna in SSC World Cup ni Vanlong in kada unak to in bom athak ruanga alwan chia January thla chunga komting lo ngak chia hlei an nunnak aliam I minung pathum hliam an pu ni palewa peng an uk nu in SSC World Cup ni palewa penga Vanlong in ngia thlainak an to lengmang tia thei ase Yakhan ramkul mi u le min pia penga SSC World Cup ni twal chungmi pakwa an tlai na I an tha na tia ni nizan February ni hlei khat sana an than mi u peng shambun khama ya 378 SSC World Cup ni twal chungmi pasari le min pia peng shambun khama ya 379 SSC World Cup ni an tlai mi twal chungmi pani cho an tha na tia ni an langter ni an than ninga January ni som thuma mi u peng mi Cho Zhangwa Jinsu journalist Mat Tu Chun Cho Ting Hlai Cho Win Hlai Kungyu Win Nine le Pi Sung Win S to SSC World Cup ni an tha na I an ruak chu battalion se in pong bom khora an phum ha chu thiam chamin mi pia shampun khamaya 379 SSC World Cup ni yate chong peng ngi nong le min pia peng chongut chu January ni hlei kwa san similam pali shonga an rak tha na swal nak thalo to tu na chu fak pi in dan tat le tlukruan na ka kho nak nga fak pi in kani swam lai tia ni chun an lang ter Sagai ram chen mungiwa khopia SSC World Cup ni minaw an tlai na I ni hin February ni hlei ni a mungiwa khopi chunga mi chok vai an umlo tia khopi chung ummi na sanin thei ase February ni lekha sana mungiwa khopia SSC World Cup ni minaw cheu khat an tlai na lenga February ni lekha sing leya mungiwa in manle mojalama minaw somli leng an tlai na ronga twal chungmi na chu thin phang le thalawin an chupina SSC ni kumhlei ratin chung lei rammi na chu World Cup tlakter dingin ra upadi an ser ronga Minaw na linu le pa na chu thin phangin an tia thei ase mungiwa ummi pakhat ni mungiwa khopia in sakle aphun rian atwan mi vialte song an rian an ngoldi lakphak dor zonga athumi an ti law motolam song aking ngai tia thei ase SSC ni February ni sha san laya rammi minaw pawra ka tlak dingin upadi an chwa kong an than nuwa khote tampia SSC World Cup ni World Cup thar an kol na I an theory song an porter na tia twal chungmi na ni chun an chim Janing tari ram chana Vanlong ticket sok le Vanlong I khwal tlong dingin sang boy le khwa boy theipi nak ngai nu longa ticket sok le khwal tlon kho asilai te SSC ni an than Janing tari ram chen mei peng chunga Vanlong ticket aswar tu na chu pengkom uktu sangboy le khwa boy thaipi nu longa Vanlong ticket swar dingin le Vanlong in khwaltlon ati mi na songni sangboy le khwa boy thaipi nak cha iput dingin mei pengkom uktu Lieutenant Colonel Miuming Khai ni February ni riata nol an chwa atu tianga chun mei khopi longa nol chwa na ka umri Yangung mandle telin adang ramkul le ram chena chun nol chwa mi umri lo na in mai laya atu bantukin nol an chwa kho mi asi ti in nepiro SSC World Cup chungmi ni khatip media a achim Sian ramkul thangle pa hunram shi sheng khopi chu SSC World Cup ni Vanlong le syang manin an ka ronga biak na khe ape tlai mi in sari le twal chungmi in som nga deng arok tia PNLA ni an than February ni shazing similam pariat chonga SSC World Cup le an kutang mi na ni shi seng khopi chu syang man an ka ronga mei achwak I in som nga leng an kang tia thei ase syang man ka ronga swetan lundor song akangi in tampi atlai chi
in kang ruanga hliam ma twar mi chon lo na in theory tampi achiam SSC World Cup ni van longin pawn sanga bom an thak chap tia an chim SSC World Cup le an kut tang mi hani shi shang khopi chu ni fatin shang manin an ka I ka da unak aswal ngai tia PNLA le ni an than Yakhan ramkul chawjo khopi yakhan thantan athainak kisapana deal hei chu SSC World Cup ni van long in nizan February ni hlei khata bom an thak tia twal chungmi na sanin thei ase ni an lak mi sitwa yangung mochalampi chawjo khopi le me u khopi hlatnak kisapana deal hei le muslim pol na khote chu SSC World Cup ni bom an thak tia thei ase bom ruanga hin hliam twar mi chu an show lo tia chawjo khwa mi pakhat ni achim kisapana ji hlei chu achat lo na in arok ngai tia an chim Patriot khwa chu SSC World Cup kutang sungtampi le motodin mun nak ase sitwa yangkong kalna ka abipi ngai mi ase SSC ni bom an thak na kisapana ji hlei chu changkar lak chung ni an phi kham tia thei ase Kachin ramkul phakan khopi pong mengruk ka dauna ka SSC line captain pakhat telin raka pakul an thi minung pathum hliam an putna kong KIA thonglak nak champagne an chim nizan February ni hlei kha chinglei sumilam pasari shonga phakan khopi in 19 leya ralam sialin akalmi SSC World Cup Division 33 chu KIA ni an rakka hnai chu ka dauna ka chun captain pakhat talin SSC World Cup pakul an thi minung pathum ni hliam an pu SSC World Cup cheu kha chu phakan khopi leya hnu an tol tia thei ase phakan khopi in na tin leya ralam asial mi SSC World Cup pol chu KIA ni rakbo in lampia an ka hna tia KIA thonglak nak champagne an chim Pakuram chen chanchapim pengzaya chi khopi shambun SSC World Cup khalaya 73 battalion terin SSC World Cup sakhan ka dauna ka SSC World Cup som sari shong an thi battalion sakhan chung ummi in abepi mi cha pole shiamnam tam ngai lak asina kong NUG Ministry of Defence ni an than alwan chia February ni sari zingle similam pali le cheu shonga number 2 ral munram sitong tivapi operation inkalpi mi Phasi hingtan le salamun changchi operation cha SSC World Cup ni bepi ngaya anruwa mi thil phurnak mocho lampi chung miu su hlei SSC World Cup sakhan chu twal chung sham tlai phuni an laki an show di tia thei ase chupina zaya chi khopi shambon kha ala ya 73 battalion sakhan chu twal chung sham tlai ni lu hnoin an ka I sakhan chung ummi in abepi mi cha pole Shyam nam tam ngai an lak kho pina zaya chi khopi palek sakhan song an lak kho chuban tuk chiam in SSC World Cup sa abipi ngai mi thil phornak lampi chung nitang ku hleipi le ji tiwa hleipi SSC World Cup sakhan chu twal chung shyam tlai phuni an lak an show di chu ka dauna ka chun SSC World Cup ni van longin ve som riat leng ka dauna an to na in twal chung shyam tai phuni ani tin mi sakhan pol an lak kho champina SSC World Cup som sari shong an thi minung tam ngai hliam an pu tia thei ase Kachin ramkul mitchina peng simbu khopi palek sakhan chu KIA le tangti phuni February ni sha singlaya an ka an lak simbu khopi chu aning pi in KIA kota chang tia thei ase simbu khopi he mengthum a hlatnak khamaya 141 sakhan zong February ni hlei khata KIA le tangti phuni an ka chan tia KIA in tanwal ngai tu kolnial no bu ni achim chuka dauna ka chun SSC World Cup ni van longin voi ni ka dauna kan to athi mila a hliam mi an le lo ngal asari lo tia kolnial no bu ni chun achim chap thongni le leili kum milurel nak chachin ninga simbu khopia hin minung thong shaleng anrak ka dauna ruanga khwami na chu ahim nak muna an samdi tia thei ase sian kachin kaya chin Yakhain le sagai ram chana khopi somli leng chu tlang chung shan tai phole PDF ni an kai an lak kho chang
Pakuram chen tayawadi pengkom au phu peng min hla ti dil chung SSC World Cup sakhan pahnih chu twal chung siam tlai phu ni an lak kho chu sakhan ka dauna ka chun SSC World Cup lenga an thi second corporal pakhat asiam nam he an tlaina kong tayawadi pengkom 3802 information center in Trambau ngei tu zo chi ni achim nizan February ni hlei khazing le simbilan pasari shonga au phu peng min hla ti dil chung SSC World Cup sakhan pahnih chu tayawadi pengkom 3802 company 5 le P pengkom battalion 3601 changchi phu ni an ka na World Cup thal sang pakul shong ni an nga mi tower sakhan ka da na ka SSC World Cup pathum an thi tam ngai hliam an put nuwa an sa te in sakhan an chwa tak chupina twa chung sham tai changchi phu ni min hla ti dil chung SSC World Cup sakhan pakhat chu an ka than I SSC World Cup play ni an thi ka pa sa 3 in second corporal pakhat chu atlai mi ML3 methal pakhat he an tlai SSC World Cup ni umhun khwarti loading in twal chung sham tai phu ni an lak mi sakhan pahnih chu an khang te thei asir Yakhan ramkul me u khopi shambun SSC kha ma ya 377 sakhan le kha ma ya 378 sakhan chu Yakhan ral ka pe e ni an lak I sham nam tam ngai an lak na kong nen February ni hlei nia an than me u khopi shambun SSC World Cup sakhan ka da na ka SSC World Boy Pol ni an man mi pistol telin RPG le sham mandang tam ngai an lak mi chu AA ni an lang ter AA ni Yakhai mun ram chung me u khopi chung SSC World Cup battalion sakhan na chu alwan sia February ni sari in lak sham an rak thok chu pina mim pia chau do SSC World Cup sakhan vialte song AA ni an lak di Arakan Army ni Yakhai mun ram chung ka da na ka Hong Wizard le se me thal telin Siang mandang le siam nam athong lengin an lak chang I SSC World Cup helicopter pakhat song an thak kho chupina SSC World Cup tilong pasari song an sho kho chang I 1027 operation thlathom lenga Yakhan ral ka pe e ni chinram chung palewa Yakhan ram kol chunga mimpia chau jo me u le pau jo khopi na chu aning pin an u kho chang I khopi dang SSC World Cup sakhan song tam ngai an lak chang tu tan kan Thawngchim nak chama vial hin kan dong ter ri lai nandi lak chunga kanilom tuk shingshan kan YouTube channel the Chim Post TV channel he subscribe kan to pyak re chaw ding in kanin som na